ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatanu w'indwi kw'ingerekerezo rya 29 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira amwe amakuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo by'umwihariko hafi n'igisagara cya Uvira ahabereye operasiyi ikomeye muri iki gitondo mu buryo bukomeye kandi mu buryo bwa gisirikare. Ni muze turebera hamwe ibimaze gukorwa bya aviation militaire bijyanye no kuba bagenda abayigize inyuma ndetse banasenya ibirindiro by'izasarambwe. Biro bikaba bimaze gukorwa n'igisoda cy'u Burundi muri zone opérationnelle Sud Kivu kuva ku isaha ya saa 8 za mu gitondo kugeza amagingo ya ibintu bizamaze gukomera mu bice bitandukanye kuva mu gace ka Kavimvira ku ntera birometero 23 ugana ahitwa Rugenge. Urugamba rukomeje kugenda ruba muri concept opérationnelle turabwira ibiriko biragenda biba, turebe kandi but de opération, turebe uko bimeze, turarebera hamwe kandi contrôle stratégique y'ibiriko biragenda biboneka. Turaza kandi kureba su 25 zikomeje kugenda ziyambazwa ziri guturuka i Bujumbura. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na bombe guide, ibisasu bikomeje kugenda bizanwa bishya bikomeje kwiyambazwa muri iyi mirwano. Turaza kandi kubabwira mu buryo burambuye uburyo aviation militaire yamaze gutegurwa bigizemo uruhare n'abasirikare bashya bazanwe, bikomeje kugenda bigaragara ko bamaze iminsi mu myitozo mu gihugu cy'u Burusiya, bakaba barageze mu gisagara cya Uvira baturutse i Bujumbura mu ndege y'abavanye Kinshasa ikaza ikabageza ahangaha i Bujumbura. Bahagurutse berekeza muri Uvira bakaba batangiye ibitero bikomeye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara mu bice bya Rugenge ndetse no mu nkengero zaho. Turaza kandi kureba patrouille zikomeye ziri gukorwa muri Lake Tanganyika. Turi buze kandi gukomeza tubabwira frappe aérienne ndetse na APF uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira operation combine ndetse na tactique d'ortissage mu bice bitandukanye. Turi buze kandi gukurikirana ibijyanye na reconnaissance militaire ndetse turebe ibijyanye na superiorité aérienne uko buri ruhande rukomeje kugenda rugerageza kwiyagaranzura urundi mw'ikoranabuhanga. Turababwira kandi biri kubera Kavimvira herutse kubera imirwano ikomeye yahuje abazareno ndetse n'abasirikare ba leta. Uko rero byagiye bigaragara ibi bikaba byarabangamiye bikomeye urujya n'uruza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na géostratégique muri Uvira, tubabwire proximité des frontières ndetse na corridor stratégique uburyo ziri gucungerwa umutekano. Turebera hamwe kandi ibijyanye na contrôle de lac Kivu, de lac Tanganyika byamaze guhinduka, hamaze kuzana itsinda ryihariye rifite inshingano zo gukurikirana ibikorwa byose muri ibi bice. Turaza kandi no kureberamo ibiri kubera mu bice bitandukanye ugana i Bukavu hamaze gutegurwa ibijyanye na superiorité militaire, kuzana intwaro zirusha ubushobozi izo izasarambwe zikoresha muri ibi bice. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'amakuru akomeye demiyape yamaze gukusanya by'umwihariko ibijyanye na dispositif sécurité ndetse n'ibijyanye na état d'arte byamaze kuba byahita bifatwaho ingamba zikomeye. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye aho demiyape igaragaza ndetse ikavuga ko hari ibitero bikomeye izasarambwe ziri gutegura bishobora kwibasira ibice bikomeye birimo Shanje, Remera ndetse no mu misozi yegereye. Bikaba kandi bijyanye bikomeye n'ibiriko biragenda bigaragara mu Bijombo ndetse naho bigenda bigaragara ko abamayimayi bakomeje kugenda boherezwa ku bwinshi bo ya Katumba nk'uko bivugwa, aho rero bashinjwa kubangamira bikomeye abaturage. Turaza kandi no kubabwira ibindi bijyanye na Madame Kavira Chantale, rero n'umwe mu bihagarukiye bikomeye kurwana yiyunze kuri FRDC ndetse yamaze kugaragaza ko afite collective informative ndetse na analyse stratégique bijyanye n'ibyo yari amaze iminsi abona mu zasarambwe. Banywanyi ni muze tubane tureberamo infiltration nocturne ndetse na sabotage attaque incre
n'ibindi bitandukanye bijyanye n'agezweho. Icyo usabwa wowe nta kindi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tuyonda sabone wiyongere batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu yatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 29 Myandagaro 2025 igisagara cya Uvira giherereye mu nkengero n'ibice biherereye mu nkengero zaha umutekano, FARDC na Fdnb bazindutse bakora igitero gikomeye bakoresheje uburyo buhanitse bw'intambara burimo aviation militaire, indege za gisirikare ndetse n'ibitwaro biremereye bifitwe n'aba unité spéciale. Nkuko rero bigaragara amakuru atugezeho nkuko byatangajwe n'abayobozi ba gisirikare bo ku rwego rwa zone opérationnelle Sud Kivu, igitero cyateganyijwe gitangira ku isaha ya 8:23. Nkuko rero bigaragara ingabo za FARDC zari zifite umugambi wo gusenya ibirindiro by'inyeshyamba zisasarambwe n'ibindi bikorwa bafite byegereye igisagara cya Uvira kugira ngo bagire ubugenzuzi bukomeye kuri uyu mujyi. Kuko rero bivugwa byatangiye cyane cyane mu duce two mu birometero 23 Kavimvira na Rugenge. Concept opérationnelle biravugwa ko iki gitero cyateguwe hakoreshejwe planification militaire, gupanga intambara mu buryo bwa gisirikare bugezweho. FARDC yashyize imbere operation combine, igitero gihuriza hamwe imitwe itandukanye irimo rero abasirikare barwanira mu mazi, abarwanira mu kirere, abarwanira ku butaka ndetse na demiyape. Aho bivugwa ko bose bahise bahabwa itegeko rikomeye ry'uko bagomba kuba maso kugira ngo hataza kugiraho umwanzanyurira abinjirana. Bikaba rero byahise bitera abite de operation guca intege abarwanyi bari bamaze igihe bigarura ibice bitandukanye ndetse begera n'umupaka wa Uvira n'ibindi bice. Ibyo bikaba byahise bikurikira controle stratégique ku muhanda munini wa Uvira werekeza ku mupaka wa Burundi ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika. Nkuko bigaragara, nkuko rero bivugwa, iyi aviation militaire yatangiye kuba yahikiyambazwa indege kuva ku isi ya 9 z'igitondo. Indege ebyiri za gisirikare za FARDC bivugwa ko ari Sukhoi 25 ndetse na Mi 70 cyase Mi bikaba rero bivugwa ko izi ndege zatangiye kuguruka muri iki kirere, zikaba zatangiye gukora frappe aérienne cible, ibitero byo mu kirere byibanda cyane ku bintu runaka. Aho bivugwa ko indege zateye ibirindiro byari biherereye mu misozi yegereye Kavimvira, aho rero bavugwa ko izasarambwe zari zimaze iminsi zigenda zihegera buke buke. Hari kandi bombe guide, ibisasu bigamije intego runaka bizaturitse bikomeye bisenya ibirindiro bitatu bikomeye byari bigizwe. Bikaba rero bivugwa ko ibi byamaze kwangiza ibice byinshi byari byitezweho umusaruro. Nkuko bigaragara, iyi aviation militaire ikaba ikomeje kugenda iteza ibibazo bikomeye ku baturage nubwo FARDC itabyemera. Bikaba kandi bihura neza n'amakuru izasarambwe zatangaje ku munsi w'ejo agaragaza ibiri kugenda biba ndetse bibangamira abaturage, ndetse bavuga ko bagiye kwitegura kuba barwana mu rwego rwo kugira ngo batabarira abaturage. Biravugwa kandi biremezwa ko mu gihe indege zari zirimo zirasa ubutaka byagiye bigaragara ko hakoreshejwe intwaro ziremereye zo mu bwoko bwa mortier 120 mm, ibisasu biremereye bishobora kuraswa ahantu bikangiza byinshi. Hari kandi intwaro za White do 105 mm ndetse hari rocket lance multiple. Izi rero zikaba zifite systeme d'armée zirasa amasasu menshi icyarimwe zigatera ku bwinshi ndetse no ku ntego. Nkuko rero bivugwa, bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bifatira intera. Nyuma y'amasaha hari ibitero bikomeye byo mu kirere, ibitwaro bikomeye, unité spéciale za FARDC, abasirikare binjiye mu gitero cyo ku butaka. Abarwanyi barwaniraga mu misozi muri unité de montagne binjiye mu nkengero za Rugenge bakoresheje tactique de retissage, gusesengura no gusukura ahantu hose mu buryo butunguranye. Abantu rero barwanira mu mazi cyangwa unité navale bari baje mu nkengero za Lake Tanganyika, nabo rero bakaba bari guhangana bikomeye n'abari bo bose bashobora kwinjira bahungabanya umutekano. Uko bigaragara, hahise hakurikiraho frappe aérienne, ibitero by'indege APF, ubufasha bwo kurasa ku nshuro nyinshi kugira ngo babashe gutsinda umwanzi. Uko bivugwa kandi biremezwa ko amakuru ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi muri Uvira aravuga ko abaturage barenga
200 batangiye guhunga muri iki gitondo berekeza Kavimvira no ku mupaka wa Burundi. Inzu nyinshi bikaba bivuga ko hari zatangiye gusenyuka bitewe n'ibi bitero biri kugenda biba. Abaturage bavuze ko bumvisha amasasa akomeye kuva ku isaha saa 11 kugeza ku isaha saa 3 za mu gitondo ku munsi w'ejo. Bari batangiye kubona ibintu bisubira ku murongo, ariko rero aba bumvisha ibyabaye ejo kuri ubu imitima yabavuyemo. Nabari iminembwe hari hagabwa ibitero bikomeye. Umwe mu baturage utuye ahangaha witwa Mugenzi Pascal yagize ati twari dutuye hafi ya Rugenge saa 10 za mu gitondo nibwo twatangiye kuba tubona ko indege zikomeje ibitero. Twatangiye guhungira mu misozi, ntabwo tuzi aho turi buze kurangiriza urugendo rwacu. Kuva Uvira habaye ahantu h'ingenzi cyane cyane mu bijyanye na geostratégique. Biravugwa kandi bikemezwa ko hamaze kugaragarazwa proximité des frontières. Uvira iri hafi y'imipaka y'ibihugu bitatu Burundi, Tanzania. Nk'uko bigaragara bikavugwa ko mu gihe uyu mujyi wakigarurirwa bishobora kuza guca ndetse no guteza ibihombo bikomeye ibi bihugu. Uko rero bigaragara hari koridoro stratégique, umuhanda munini Bujumbura Burundi ugaca Uvira ukagera Bukavu na Goma. Uyu muhanda rero kuri ubu ngubu ukaba utakiri nyabagendwa nk'uko bitangazwa ndetse bikanemezwa. Kugeza ubu hari contrôle de lac Tanganyika. Uvira ikaba ifite igice kinini cyegereye iki kiyaga, bityo rero bikaba bigaragaza ko aha ari ahantu bagomba kwitondera. Nk'uko bigaragara FARDC yavuze ko kuri ubu ikomeje ibikorwa bikomeye, aho bitangazwa ko hari bamwe bamaze kuba bagirira ibyago bikomeye muri iyi mirwano izindutse. Ibikoresho byinshi biravuga ko bikomeje kugenda biza mu barracks za FARDC bivuye mu za Sarambwe nyuma y'uko bari kugaba igitero bakabyigarurira. Igitero cyo kuri uyu wa gatanu cyongeye kugaragara ndetse kigaragaza uburyo FARDC iri gushaka kwisubiza ibice bitandukanye mu nkengero za Uvira, nubwo rero igitero kitabashije gusenya ibirindiro byose ndetse urugamba ruracyakomeje kandi ruri gutegurwa mu bundi buryo. Ariko mu rwego rwa gisirikare abasesanguzi baravuga ko iyi operasiyo kombine ishobora kuba ari intangiriro kongera kwigarura ibice byinshi bya Sud Kivu, bikaba intambwe ya mbere yo kwerekana ko FARDC ishobora kugera kuri superiorité militaire muri uru rugamba barimo. Bikaba ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara mu yindi sura ndetse no mu zindi mbaraga zidasanzwe. Dukomeje amakuru, reka tubabwire ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'icyo Demiyapi igaragaza mu masaha akuze y'ijoro ryo ku munsi w'ejo wari wabanje ku igenekerezo rya 28 Myandagaro 2025 kugeza kuri uyu munsi wa gatanu. Inzego za gisirikare za FARDC za Demiyapi zagiye zikusanya amakuru akomeye mu gisagara cya Uvira, akaba rero agaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bitegurwa n'izasarambwe bishobora kuza guteza ibindi bibazo. Nk'uko rero bigaragara Demiyapi ikaba rero ari ubutasi buri gukora ibikomeye. Raporo ya Demiyapi yakozwe mu ijoro ryo kuwa kane ku igenekerezo rya 28 Myandagaro 2025 ku isaha saa 4 z'ijoro iragaragaza ko hari mouvement specté ibigenze n'ibicyasi ingendo z'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bagaragaye basatira Uvira baturutse mu misozi ya Ruzizi no mu nkengero za Bijombo. Ibyatumye mu gitondo FARDC itungurana kugira ngo ifungize inzira. Raporo kandi iravuga ko izasarambwe zifatanya n'indi mitwe itandukanye mu rwego rwo kugira ngo batere. Oro bavuga ko kuri bamaze kwihuza bikomeye natwirwaneho kugira ngo bongere imbaraga kandi bongere n'ubushobozi bw'ibyo bakora. Nyuma yo kubona ayo makuru, FARDC yayishyira mu bikorwa plan de sécurisation renforcée, umugambi wo kongera ubwirinzi bukomeye mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero hari barrage routière ibi iko bigenda bigaragara rero ku muhanda munini yose yinjira muri Uvira hashyizwe barrage routière ahantu hagenzurwa ndetse n'imodoka zigenzurirwa. Abasirikare ba FARDC mu mutwe wa polisi militaire bakaba bashizwe mu bice bitandukanye bya Kavimvira ndetse no mu bice biri mu birometero 8 uvuye neza Uvira, aho bari kugenzura buri moto cyangwa imodoka zose zinjira muri uyu mujyi. Uko bigaragara kandi byemezwa mu duce twose twa Uvira hashyizwe patrouille mixée, aho bivugwa ko polisi nationale iri gukora akazi mu buryo budasanzwe. Patrouille zakozwe kuva ku isaha saa 10 zo ku mugoroba kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi, zikaba bivugwa ko
hari bamwe bafashwe bigaragara ko bafite aho bahuriye n'ibikorwa bihungabanya umutekano bikomeje gukorwa. Ingabo zo muri brigade ya 17 zikaba zamaze koherezwa mu misozi ya Kavimvira kugira ngo zibashe kuba zahagarika abashobora guprofita muri iyi misozi bakayuriraho binjira mu gisagara cya Uvira. Abasirikare bamenyereye kurwana mu misozi unité na ville bakaba bashyizwe mu nkengero za Lake Tanganyika mu rwego rwo guhagarika ko hari abarwanyi bashobora kuba bakinjira muri ibi bice. Abaturage ba Uvira bavuze ko icyumweru cyose cyaranzwe no kumva impungenge z'uko bashobora kuba bagabwaho igitero gikomeye. Umwe mu baturage yagize ati twabonye abasirikare benshi mu mihanda, imodoka za gisirikare ziriho za mitarayeze ziri ku muhanda Bukavu, bivuze ko berekezaga neza mu bice za Uvira. Undi muturage witwa Mutombo yagize ati nubwo twumva amasasu y'ibitero hafi y'inkengero, turumva neza ko abasirikare FARDC bashyizemo imbaraga, biteguye kurwana kandi biteguye kutuzanira amahoro. Demiape kuri ubu ikaba ifite inshingano zikomeye mu kurinda igihugu ikoresheje amakuru y'ubutasi, aho rero kuri ubu bamaze kubaka collectif de information mu bice bitandukanye, aho bafata amakuru avuye mu basirikare bari ku rugamba, mu baturage basanzwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye, bakayazana agasesengurwa karebwa icyakorwa. Uko rero bigaragara analyse stratégique biragaragaza ko amakuru yose akomeje kugenda ahabwa agaciro na Demiape, bitewe nuko hari abantu bamwe na bamwe bari kugenda batabwa muri yombi, bari gukurikiranwa ndetse bafite aho bahuriye n'izasarambwe nk'uko babivuga. Raporo ya Demiape yagaragaje ko izasarambwe ziri guteganya ibi bikurikira: infiltration nocturne, kwinjira nijoro mu buryo bw'ibanga mu bice bizakavimvira ndetse n'ibindi bice bya Uvira. Bari kandi gutegura ibizwi nka sabotage, kwangiza ibikorwa remezo byihariye no gusenya insinga z'amashanyarazi n'imiyoboro y'amazi mu duce twa Uvira, bagateza imyigaragambyo ndetse n'umwiryane muri uyu mujyi, ibintu bikarushaho kuba bibi cyane. Hari kandi attaque encre, ibitero byihuse by'amasaha make bigamije gutera ubwoba abaturage no kwerekana ko bafite ubushobozi bwo kugera mu mujyi. Ibiro ni ibyavumbuwe ndetse byatangajwe na Demiape muri G2 bagaragaza ibiri kugenda biba. Uvira reka bifite umwanya w'ingenzi cyane mu bijyanye no kwitegura, oro bivugwa ko hari bimwe mu bikorwa remezo bikomeje kugenda bigaragara muri iki gisagara. FARDC ndetse na Fdnb bakomeje kubungabunga birimo iminara, kuko bafite ubwoba ko iminara iri muri iki gice ishobora kuraswa maze FARDC ikagorwa no guhanahana amakuru. Ibi rero bikaba ari ibintu kuri ubu benshi mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko bigomba kwitabwaho. Uko rero bigaragara kandi bivugwa, ibikomeje kugenda biba byose birateza ikibazo gikomeye. Demiape ikaba yatanze amakuru ko izasarambwe zishobora kuba zifite gahunda yo kwinjiza abarwanyi mu gisagara cya Uvira. FARDC yifashisha uburyo bugezweho bwitwa guerre électronique, intambara ikoresha ikoranabuhanga mu gukemura cyangwa guhagarika imiyoboro y'umwanzi. FARDC yashyizeho système de barrage, ibikoresho bihagarika imirongo ya radio mu bice by'ingenzi by'umujyi harimo Kavimvira, Karundo ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibiro bikaba bizatumye radio za very high frequency zigenda zongerwa kugira ngo babashe kugira umutekano usesuye. Nkuko rero bigaragara, FARDC ikomeje kohereza drone kandi za reconnaissance kugira ngo zikore surveillance aliene mu bice bitandukanye, aho drone zifashishwa mu misozi ya Kavimvira zabashije kubona ahari ibirindiro by'izasarambwe, ari nabwo ibi bitero byahise bikomera. Abasirikare FARDC mu ishami rya cyber sécurité militaire bavuze ko bagenzura uburyo amakuru ajya hanze ndetse nuko ibikorwa bya gisirikare birimo gutegurwa. Harimo kandi guhagarika propagande numerique, amakuru atangwa n'inyeshyamba ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byose ni misiyo ikomeye yahawe bamwe mu basirikare ba FARDC. FARDC rero yigeze yirengagiza ko hari abaturage bakomeje kugenda bajya ku ruhande rwa AFC, aho rero ivuga ko nayo igiye gutangiza ibikorwa byo gushishikariza abaturage gukunda igihugu ndetse n'igisirikare. Abayobozi b'imidugudu kuri ubu bahawe radio sécurisée kugira ngo babashe gutangira amakuru ku gihe, babashe kandi gutanga ndetse no gutelefona igihe babonye ikintu gishobora guhungabanya umutekano. Kugeza ubu abaturage bahawe amabwiriza yo kudafata ndetse no kuba
batakwirakwiza ibikorwa bya gisirikare bishyigikiriza Sarambwe kuko uzabifatirwamo agomba guhanwa bikomeye agafatwa nk'umurwanyi ukomeye w'uyu mutwe. Amakuru yizewe aravuga ko ingabo z'u Burundi Fdnb zashyizeho imipaka mu rwego rwo kugira ngo zibashe gukora alerte maximale kuko rero iza Sarambwe zishobora guca mu Burundi zigasatira Uvira. Kuri ubu mupaka ukomeye w'u Burundi wamaze gucungerwaho umutekano ukomeye. Hari kandi Operasiyi bilaterale ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri, hagati ya FARDC na Fdnb, ni ukuvuga hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, batangije gukorana bidasanzwe kugira ngo bacunge umutekano by'umwihariko ku mupaka. Banywanyi no kudusoje paje amakuru yacu agezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cy'ushonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.